I tūwhera nā kuaha I te tau 2020, I te mutunga o te tau. I taua wā, tai mai ngā tamariki o ngā kura, ngā whānau, me ētahi tangata o Aotearoa. Ai e hariko ana rātou, nā te mea e ako ana rātou I ngā kōrero, I ngā pūrākau, o ngā tūpuna Māori, o te haukainga o Hokianga, ko ngā kōrero no ngā kaumātua, nā koea o tēnei wāhi. Since opening in December 2020 and COVID and lockdowns and not having access to international tourists, how hard has it been? He ua ētahi wā. E huri ana te kaupapa. Engari, e mōhio ana mātou ko te mea nui hei te haki I te hauara o te hāpori, te hauara o ngā whānau. E mōhio ana mātou he rerekē te aho o te wā. Nō reira, ko te mahi o ngā kaimahi I Auara, ētahi rā, I haere rātou ki te akato o rākau, ki te taha o ngā awa, hei te aki I te taiao. Ētahi wā I hara mai ngā kuia ki te akako I ngā waiata. E te atu wā I haere mātou ki ngā wāhi o Hokianga, ki te kōrero e pāna ki ngā wāhi, hei haka nui I ngā kōrero o tēnei wāhi. Nō reira, he maha atu ngā mahi, aha koa kāre ngā tangata I hara mai ana kei te tupu haere te mātauranga me ngā pukenga o ngā kaimahi. Ko tētahi atu mahi, e mahi ana ngā kaimahi I ngā tohu mātauranga, ētahi qualifications. Nō reira, he mea pai tēnei mō ngā kaimahi. How hard has it been financially? He ua, mō ngā kai arahi, ki te whai ake I ngā huarahi tika, ki te tautoko I ngā kaimahi. Engari, e kahana ngā kai arahi o Mānia ki te rapu pūtea, ki te āwhina I ngā kaimahi. E kahana rātou ki te whai I ērā mahi. Ko te hiahia o ngā kai arahi a te rā marama, ka tūwhera ngā kuaha ki ngā tangata katoa, ki ngā tangata no tā wāhi, tērā te hiahia. How excited are you about having international visitors coming? E hariko ana mātou te whānau o Mānia. Nā te mea, mehe mea haramai ana nā tangata katoa, nā tangata no Aotearoa, nā tangata no tā wāhi. He mea pai mō Mānia, mō ngā kaimahi, mō te hāpori hoki. Mehe mea e haramai ana rātou ki Mānia, ka haere ngā tangata ki ngā wāhi noho, ki ngā toa, ki ērā atu o ngā momo mahi ki Hokianga, nō reira he mea pai mō te katoa. Engari, kia tūpato tonu mātou. Hei te aki I te whānau, I te apu, I ngā iwi. How bad do you need international visitors? He mea nui ki te tautoko I te kaupapa nei. Te kaupapa o ngā kaumātua kuia. He mea nui kia mātou te whānau o Mānia me te hapori. Most importantly for you? Ka haere tonu te kaupapa. Ka haere tonu te kōrero o ngā pūrākau, te kōrero o ngā hītori, hei hakako I ngā tangata. He aha I nei mea o te ao Māori. He aha ngā kōrero o Hokianga. He aha ngā kōrero o kupe tō mātou rangatira e hara mai marunga waka. Ko tērā te mea nui kia hau, kia haere tonu te kaupapa. He pai te mārautanga hau, te mārautanga e pāna ki ngā hītori.
E hono ana a Mānia ki ērā o ngā whainga. Hei haka ako i ngā tamariki, ngā pūrākau, i rā momo mea. Would Māori footprints be able to survive without international visitors? He ua. Ai, e hihi ana mātou te katoa o ngā tangata no Aotearoa, no tā wāhi hoki. Anything else you want to say? Au mai haramai ki Mānia, Footprints of Kupe, he pai mō ngā kura katoa, he maha ngā momo mahi e pāna ki ngā hītori, he maha ngā wāhi ki Hokianga, he pai mō ngā tamariki.